Na Yesu asifiwe. Napenda kukaribisha katika huduma ya Yesu mponyaji kwa mataifa yote, Asafu Ministry iliyopo Kinyerezi Kibaga. Karibu sana, tumwabudu Mungu kwa pamoja. Karibu kutane na Mungu kwa namna ya pekee sana, kwa namna ya tofauti. Nataka nikuhakikishie namna utakavyokuja sivyo utakavyoondoka. Haijalishi utakuja na njia ile ile na kurudi na njia ile ile, lakini kutakuwa na mabadiliko ndani yako, kiroho, kimwili na kiakili pia. Hautabaki kama ulivyokuwa. Karibu sana kutana na watumishi wa Mungu. Mungu anawatumia watumishi wake. Mungu anasema na watumishi wake. Karibu sana. Tuko chini ya mtumishi wa Mungu Askofu Benjamin Asafu. Tunakupenda. Karibu Jesus Healing for Nations Kibaga Kinyerezi, karibu na shule ya sekondari Muhanga. Mungu akubariki sana sana sana. You are most welcome.